inkuru iragira itya iti amashusho mwitende Abdulkarimu wamenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga. Reka tubyumve hano. Rwataye muri yombi Burikantu. Mwitende Abdulkarimu wamenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga nka Burikantu yatawe muri yombi akurikiranyweho gufungirana umuntu bitemewe n'amategeko. Tariki ya 20 Nyakanga 2025 nibwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi Burikantu akurikiranyweho gufungirana abakobwa bari bagiye kumureba mu rugo kugira ngo abafashe kujya bakora ibiganiro bitambuka ku mbuga nkoranyambaga. Amakuru igihe yamenye nuko uyu musore yasabye umwe muri abo bakobwa ko yamusanga mu cyumba bakaganira uko yazamufasha. Uwo mukobwa arabyanga. Burikantu yahise arakara afata icyemezo cyo kubafungirana mu nzu, abasaba ko kugira ngo basohoke babanza kumwishyura amafaranga yari yabatanzeho yabitike na fanta yari yabaguriye. Bitewe nuko batari bafite ayo yabasabaga bamuhaye ayo bafite, undi arayanga ndetse arigendera. Abandi babonye ko bafungiranywe biyambaza polisi irabafungurira ndetse Burikantu ahita atabwa muri yombi. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Biteri yahamirije igihe ko iki cyaha cyabereye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kinyinya, akagari ka Murama, mu mudugudu wa Binunga aho Burikantu atuye. Ni mu gihe watawe muri yombi we afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kinyinya, mu gihe dosiye ye yatangiye gukorwaho kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha mu gihe cyagenwe n'amategeko. Iki cyaha Burikantu akurikiranyweho gihanwa n'ingingo y'151 y'itegeko nimero 68 akarango kaberamye 2018 ryo kuwa 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Uwahamijwe n'urukiko iki cyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7. Umuvugizi Dr Murangira Biteri yavuze ko RIB yibutsa abaturarwanda ko itazihanganira uwo ari we wese ushaka gufatirana umuntu mu ntege nke kugira ngo agire ibyo amutegeka cyangwa muryoza, kuko uzafatwa yabikoze azashyikirizwa ubutabera. Jesus God. Mwe muri gato. Mushyiremo request. Mwitende Abdulkarimu wamenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga nka Burikantu yatawe muri yombi akurikiranyweho gufungirana umuntu bitemewe n'amategeko. Tariki ya 20 Nyakanga 2025 nibwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi Burikantu akurikiranyweho gufungirana abakobwa bari bagiye kumureba mu rugo kugira ngo abafashe kujya bakora ibiganiro bitambuka ku mbuga nkoranyambaga. Amakuru igihe yamenye nuko uyu musore yasabye umwe muri abo bakobwa ko yamusanga mu cyumba bakaganira uko yazamufasha. Uwo mukobwa arabyanga. Burikantu yahise arakara afata icyemezo cyo kubafungira mu nzu, abasaba ko kugira ngo basohoke babanza kumwishyura amafaranga yari yabatanzeho yabitike na fanta yari yabaguriye. Bitewe nuko batari bafite ayo yabasabaga bamuhaye ayo bafite, undi arayanga ndetse arigendera. Abandi babonye ko bafungiranywe biyambaza polisi irabafungurira ndetse Burikantu ahita atabwa muri yombi. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Biteri yahamirije igihe ko iki cyaha cyabereye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kinyinya, akagari ka Murama. Sharing alive. Try to turn it. Yeah.